Оригинал Лондон. Машинаның оригиналы ушул. Да. Өзү жаппыз көрдүңүзбү? Azamat Makola. Makamata bu da orada ona. Azamat. Geç attınız kendine. Ya. Geç attınız kendine değil. Ay Azamat. Barakel de dokuyam en ayağında. Eme bul kaysı şahar bolup kaldı sonda? Bu Virginia ştatı. Virginia ştatı? Virginia ştatı. Valaca degen şaharda koy. Az şaharda aytam. Karayınca. Biz Pensilvanya ştatına, Philadelphia şaharına gitip ortağız. Catskill degen şahar eken. Catskill. Seattle? Catskill. Oşul şahar eken. Katorak davr etkoç şaharda? Virginia, штат Virginia, Hatesville. Город Hatesville. Yaxşı. Hazır biz emege жетip калдык. DC-ге барабыз. Округ Колумбия. Вашингтонга жакын калдык. Washington жака? Yaxşı. Amerikadan salam barыңыздарга. Şuntip ayaş baldarıma çoğulup, jer görüp, bekar oturmayık içine
Görüp geleyinde aralap жүрөм. Ança mınca bular maşinalarına oturup alıp. Amerikan jomoq ekan, jomoq. Jomoq dep koydu da buna, jomoq. Şunda bugün 4 Mart'ta ya. 2025 yıl. Buyursa yaxşı Kuday kutlusun. Barыңarga ушундай Amerikanın gelip sonun yerlerin görüp ketүүnü Allah'ım nasip kılsın dep dilek kılıp dua kılıp koyayına, dua kılıp Ramazan ayında orozаңыздар kabul bolsun, kimler oroza karmap atkan bolsa Ramazan ayınız kut bolsun. İyi gönlünü dayay kibiriyle döngölü. Bir gönül benimle sözünse de ançalar o gülünde döngölü. Çermiyeli lay lay denizinden dikilip soluklar terlenip yol yarılsa ekiye iyi gönlüne dayay çimiriyle döngölü. Güldür sadağam, güldür usağını, silerdi hep aradan. Gittin beni, bir de yumuşak çirkeli. Yarılsa ekiye iyi gömdüğünde dayay çimiriyle döngölü.
Amerika'da Kırgızırı жаңылып баратат мынакей. Bugün 4 Mart 2025 yıl. Kulay buyursa Amerika'da жүрөбүз. Kırgızırların жаңыртып alıp Amerikanın argayçelerini görüp жүрөм. Olay aşoluma durup alıp. Ey zaman bugün malı Kurbanbek Bektaş'ım. Ey zaman barakatlar koyun bu. Peçat basıp koymuş edik. Ana ayakta ne degen şaharlarına dardırdı yok gelmeyalım. Bunların ne olgun? Uzulgan bu. Şanday var. Oho, buna sağa. Araç kanday yol salgan kanday, o ne
mostu var değil mi? Göl düzlüğü. Buna araç. Bu Atlantika океанının baş bir jağı. Atlantik Okyan'ın ceği. Narjaktan var. Bir kısığı ya. Bir kısmı da. Kısığı. Kısıklar var. Bulum. Bulum o. Arıcılar adı. Karaşadan göre salgan diye mostu. Vay. Buna sana. Amerika Atlantika Okyanı'nın bir bulununa gelip barıtağız. Şunday uzak köprü salgan eken anca kilometre jana. Hadi. Almaz ayaş oğlum menen aratavız. Jer görüp geliniz ayaşada dep salıp algan meni. Jer görgözü, komiti, Mustafa alıp geldiler, oşağa beni salıp alıp jer görgöz filet. Teker jatpay menen barıp geldi. Mana ta'n. Kalacak. Anca kilometre köprünün uzunluğu. Dedi aşağı nar göstereyim, bir yakın gidiyor. Tam süreçin yolu köprü üstüne. Doğru bir yakın göstereyim. Vay. Şimdi de geremet ya. Yakılan doğa çıkan buraya köprüne. Köprünün doğakanda bu şey olgan çamca tekniski regulatandı buraya. Profilaktika. Bu bir ştap menen bir ştapın granisasi oluş gerek ama buraya. Ya. Radyo çalmasın.
Алмаз Кыргызстанга салам жандап койсуң го. Ассаламу алейкум. Бардык жердештериме ысык, Америкадан ысык, жалындуу салам. Ай азамат, баракалда. Өзгөчө өзүмдүн талаш жердештеримди кылбай таластык. Бардык мекендештерге элебейсиң бе? Бардык мекендештерге талаш. Өзүмдүн кичи мекеним Таласка дагы, Нарынга дагы, Көлгө дагы, Ошко дагы. Жет областын бардыгына ким угуп, ким көрүп жаткан болсо, бардыгына ысык салам. Азамат. Баракалда. Philadelphia şehrinde. Başka
Урматтуу кыргыз элим, анын ичинен урматтуу энергетика кызматкерлери, сиздерди 22 декабрь 90 жылдык энергетика күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздер бар, биз бар демекчи, сиздер бар мынакей көчөлөрүбүз, үйлөрүбүз, жада калса тоодогу боз үйлөрүбүз да жарык, тоого чейин бүт барын жаркыратып. Ey bölündüm, bölündüm sulu kızları, bölündüm sulu kızları. Biz hazır Almaz Balamakoviç Allentown degen şaharga baradabız. Pensilvanya. Qaysi shtatdagi? Pensilvanya. Pensilvaniyanın shtatini ele? Tamamda olgan yol bilen baradabız Ağıldagı boyunca. Yollar boyunca bu yaktan gep çok. Kana Almaz Balamakoviç. Настроение qanday? Настроение 5'ta. Ay azamat. Bara geldi. Ayda da ayanda. Ana, onday ben. Araç. Amerikan yollarından gözüm açılak da canım. Ana sağa. Allentown'a daha kaçak kilometre kaldık, mayıl kaldık. 37 mayıl var işte. 37 mayıl. Şu baldarını salgan jolun kıyın baldar eken negiz bu yakta Amerika'da. Baldarını salgan jolun karaç. Bir svetofor yok trastada. Ağıldağı boyunca ele getir. Oşonço kayçılaş ötken jolları toldurur bирок bir svetofor yok. Tüp tuzkana getirirsin ağılda öyle. Anı komentari verip bakılda baratqa bana moğu kişi. Assalamu aleykümler. Amerika'dan salam barыңarga. Sizlerge de ушундай Amerika'nın köp sorun yerlerini görgөн Allah'ım nasip kılsın. Barыңarga, mendeki olgan jakşılık barыңarda olsun. Men görgön jamandыкты hiç kim görmesin. Amin Allahu akbar. Ana bu yerde onda olgan kontrolörler var eken. Bu yol platny yolda. Ana ulan koşulgan, arka şaktan koşulgan maşinalerde ulan şu kontrolda turат eken. Aha bu töleneli, bundan alıp koyulu dep avtomatikle nemeden alaveretken. Har bir maşinanın o yerde çaptap durbay. Şunday olgan çip kartaları var eken, uşundan akırını alıp koyuyorduk akşamı üstüme de koyuyorduk. Har bir oşol çip kartalarda akça var eken, uşundan üstüme de koyuyorduk da. Ben düşündüğüm oşunday oldu. Çala ola düşündüğüm. Turla aytan bir almaz. Tura şunday. Ay malades, bara kemin onda. Karaç. Ol beyaganan tiyaktan daha görgösem Настроение 5 boğulam davra aytıp koyç. Настроение en sonunda настроение. Ay azamat. Kırgızlarga salam yolda koysun bekerine. Katora söyle. Assalamu alaikum жалпы ушу угармандар, көрүүчүлөр барыңыздарга Amerika'dan жалындуу ысык салам. Ар дайым бар болуңуздар. Эч качан оорубаңыздар. Иштеген ишиңиздерге ийгилик, үй-бүлөлүк бакыт бардыгыңыздарга. Чоң рахмат. Ay rahmat, men aytkaның келсин, өзүң да биякта аман бол. Эл жериңе качан барсаң дагы майнап жакшынакай аман эсен түгөл боюнча жетип ал балам. Мынакей Amerika'nın түзүндө кетип баратабыз. Бирок биякта Amerika'da мынакей мен баамдагандан өткөн жайда 2023 жайында келгенде 2 айдын тегерегинде жүрүп кеттим. Жер көп шаарды көрдüm. Көп штаттарды аралап өттüm. Bir 30'day штаттарды аралап өттüm. Тоолору, токойлору, тоолору, түздөрү бүт эле токой экен. Мына онда болгондо могул жер жыш эле токой болчу да, мисалы үчүн. Мындан керектүү жерлерин бактарын алып, үйлөрү салып калган калтырып кеткен.
Bütün yerleri tokoy ekan bu yakta. Kalıp aytmasam Amerikan bir 80% bir şunday yer tokoydan turат ekan da jalan. Oşon üçün havası taza bolup tokoy ödür. Bak ekan. Жан жагатканда бир дагы машина кирип болбойт. İşte batala болуп го. Ya şunday tokoylуу жерге өткөн. Biz baratkan жерде o жерде как будто такая ана буладай кылып токойлорун алып, оюп, союп, жол салып койгон. Ата ушунун баары адыр болгон эле токойлор экен да. Анан жээктерин тигин тосуп коюшат экен. Малсар кирип кетпесин, дайырда болуп кетпесин деп. Жолдор болсо көз ачылат жолдор. Ягында расширение кылып аткан экен, кенейтип. Ремонттоп аткан экен, кенейтип аткан турбайбы. Морекini var, жол болса карабайсың. Зымырайды экен да. Шетинен жолдор сала береткен, кенейте береткен, оңдай береткен. Элдерге пробка жол жырган экен бу. Бүт запланирован да. Мен муну тартып айтайын деген, ошо токой жөнүндө айтайын дедим да. Bizde Kırgızistan'da toğlarda жашыл болуп, жолсо бир. Маршрут перестроен. Через 400 метров поверните налево, а затем развернитесь. Макул эжеке кое турчу, мен биякта сүйлөп алайын. Навигатор. Навигатор. Яндекс навигатор. Аны эмне коёп, сөйтүп албайсың. Мейли. Ада керек. Анда үнү түшүп калсын. Анан bizde Kırgızistan'da тоолор жашыл болуп, көк жашыл болуп, жолсор боз тоолор болуп турат го. Бияктын тоолорунан тартып түзүнө чейин, оюна чейин жардан башка жердин баарында эле бүт эле токой экен, токой. Ана жолду болсо келтире оңдоп атат. Кеңейтип атат деген. Кеңейтип атат, койдуп. Эч кимге мешейлетпей, мынакей машиналар заңылдап жүрөт экен, ортосунда эч кимге мешейлетпей, оңдой беришет экен мынтип эле. Кеңейте беришет экен. Койгон көпүрө салып бир жерге. Опа. Шундай. Дегенде машиналар коюшуп, аварийалар жүз коюш беришет экен. Ана. Кыйын кишилер экен негизи, кыйын жигиттер экен булар. Биздин ушундай кыйын жигиттер жок болуп атпайбы? Бир экөө чыгып кыйын болоюн десе, аны бир жегиштер жеп алып акчаны барыналар алып алса беркилер кыйын боло албай калат го анан. Кайсы акчасына кыйын болот. Ушундай да. Мынакей эки жигитибиз келди, ошолор оңдоп атпайбы, Кудай буюрса четинен кустуруп. Туура айтамбы, кыргыз элим? Америкадан баарыңарга салам. Ана. Мынакей мояк жакта ушундай бир городок. Не деген? Мороженое. Ушундай бир городоктун ичинде баратабыз. Барчу жерибизге жете элекпиз. Мону карап кой. Мороженое сатам дейт. Ошол мына жана мен айткандай ушул жердин баары эле токой болгон да. Токойдун арасына эле шылып коюп эле, шылып бирдеме салып коюп эле. Онда сала берет экен, жолдун деле, үйүндө эле сала беришет экен. Токойлорун кыркып коюп эле. Калтырып коет экен кээ бир жерлер. Şeverler ister. Яктым о Вава дегендин заправкасы кичине жакшы деп макташат экен элдер. Вава деген заправканы. Мына баалары, тетиги баалар кызыл, жашыл, көк дегендер солярка эмненики, ошо бензиндики 1 галлонго болгон баалар да булар. 1 галлону 3
3-7 litr bir galon ekan bizning 3-7 litrimiz. 3 litr 700 gram benzinimiz bularning 1 galon ekan. Oşol 2 qancha, 3 qancha dollar ekan. Oşol. Baldardı salgan joldoruň garaç. Kıyın jigitler ekan, jigitler kıyın işlep жаткан bu ýakda. На светофоре поверните направо на дорогу Мили 378. Hoppa. Işık aylanat da $1 aşağıra. 1 litr $1 aylanab ha? $1'dan aşağıra aylanat. 90 so'mdan aylanıp bardı da примерно. 1 litre ya? 1 litre. Zato bu ýakda taş akça tapgan nemede. Yok da basarda. Döne gider ekeniz. Mangdayda turgan jaktardan ýasyp görseýinçi. Hazır bayağı jazda. Jaz ayında kış. Ötüp jazdın birinçile ayı başladılar. Tokay. Toğunun barlı, kırdın barlı tokay, toğunun barlı tokay. Büyük toğlardı var denile tokay eken de ayakta. Bütün tokay. Uşunun aytıp dolba oyun belge. Tokayla tokay. Bargan yerim barından. Bütün tokay buna. O şöyle New York'ta tokoyun içinde yaşayan Los Angeles kilegen şehir. Buların bar denile tokoyun içinde yaşayan da. Washington'un da tokoyda yaşayan bardıgla ayıl deveyle bir yakta ayıl degen jokken Kara Doktor'da. Bardık jerin bar denile tokoyda. Çoğun şehirlerin dele. Las Vegas'tan başkalarının Las Vegas'ın abdelle kuragan çöllegen aylan jamanlık çergen ajer. Tünküsün bir 42-44 grad ısık olturatken tünkü saat 11-12'lerde. Koy köp akılda yörbey bir yakta. Ağızdan basmayın. Eydep mınakay. Onday olgun bayken menen baratağız. Amanakay ataң senin. Siketin getip kalayın küzam özün. Ana.